Fatalo fatu malo li tatu tunu nei vai ngole fiafi. Malo la vale soi fo muia. Tatu ompa angai. So se ta fo ke lo pelo fatona e maua mai ia le tatu. Polo kalame nei o le sa mo finau lai vati rei Brisbane Australia. Ia mai lau to o nei mataleta se. Ia malo to lua lea. Oi foi doso. Say my name. Ia matipra Dipra ta se. Marola ma fatalo fatu ile. I woma pa anga le tatu pokalambe le sa mo fina so se vai ngol langi lo fatpeo na ma wo mai tatu pokalambe ia pole ala le temita mai mo mai le tatu life fatalo fatu tatu woma pa anga e pe ona masaniai fatalo fa I na i tatu matu tua ia ila tu lo fatpeo na tapta po ia faiva ma tuti ia fe ngai mo le tatu tunu ile aso ma lo lava fa aftai te to matua I lo to tapo inga te talo ia ile aso fe ngai ia lo tatu tunu ia I faiva matiu te awala wa fo ia le tau to ino ainga ia mi se fo io le fe au manga luenga le tua malo I lauto te talo ma lauto tapo inga ia te loe manuia lava faiva lo filima o le tatu tunu ona o lautu tapo inga e mise lava lautu talo malo fafitai. Ia fatalo fati tato o mapa anga ia I lato lo fapeo na ngā lue lau fai ngā lue ngapa ia le tua iso se fata fai taulanga te le tato o mapa anga I lato lo fapeo na avea ma vaa mai poltala lei. Ia I lato lo ngā lue iso se tafol ke lope. Ia awala wale tautua ino le tua molo na fina ngalo malo lava whaafitai. Ia ilau tau ngalo enga whai awala wale whaatala le idna o le lalo langi e mise lava. Ia o lo tātou tunu. O le awhiawhinei lea ua tolu minute te aile afa o le se fulu. I nei Brisbane Australia te lopo ua tase fia I le ia I le vaenga foi o le atunu o laulangi ro whapaiao na e maua mai ia le tātou poklame ni vaenga o le fiafi. Ia o tūlanga na le ua iei Brisbane I le nei fiafi le whato a maanawa mai ia. Ia whiau foi mga luenga sa whenga ia I le nei aso. Ia ona o au te sifi au a mata I le sfulua. E maanawa la I le malu. I le aso tofi lea. Ia a o aso lao le vai aso so ngafua I le aso lu. Ia a mata le lua. Ia ai mana vai le sfulua I le po. Ia a o tina le ainga le a mata I le a whanau kai mi. Mai whanau whataro whale tātou tunu. E misi tātou wampa anga lo o mai mo mai ne vanga le whiawhi. E komenta mai lalo le tātou lai. Ia ma whaaso mai po wa e a mai ia lawa singo le nei aso. Malo lawa soifua. Samoa ia. Ole vai faso asau no umel pale fato amana. Ia tama tama fai le live ia le lawa punga koko ale. Ane fai atu live tala falava. Fai lo mai po fea le vai ngole. Vai ngolo e mafuta mai e te rota te la tātou le online mai o tātou I Australia wa le batele le fiafia masalo wa momoe ia I latou I New Zealand ma Samoa ia manisi fai atu no lo follow mai I le pokalame ia po le I tu lau fai nei Samoa fina talo kulava ia e punga mai lo ia e punga mai lo markaku kamau koko Samoa. Ia, o le nei fiafia, ia, boa ki ngāre vai man le la vai, ia. Ai manga, ia mai a kako story, ia. Kako e vai vam, kako vaso e lungo le tatu I tūla. Ia, nisi foi o vai ngalo tupu lalangi, ia, misi foi o tatu tonu o Samoa. Ia, pe foi na ia nisi o vai nga, ia o tala foi peo na vai e tu ai lungo le Facebook.
ia ma lungo penga te whailangi. Sorry. Ia le tūlanga I peona ia vaenga fo I o lo o wha peona a fia ilo tātu tulu. Ia mise la fo I ngā luenga o lo wha peona whea ngai ma le tātu whainga malo. Ia wala wale tau ma whainga o le atina ina o lo tātu tulu. Ia le fo I vai tau ma le tau amata ina o tiu te mga luenga whai o le. Oh, you're going to talk about politics? Not politics. Ele whapea au kalangoa ko henga whapea leo politics. Ole mea lai ko kupul ka ko ngu. O ngei lenga wawa aia kuai. Wawa aia kui le ia sita mali malo le sa whapea na ia a fia fo ni soifua o le malo. Ia no tūlanga fo I peo na maitawina whapea sa a fia le malemo tulou ia le ngana ia ona tulanga fo I peo na fatino fo ia nga luenga ia ale mtanga luenga o leo o tel maua leile au te lenga o le famtalanga o le fala vena afia o le tulanga na peo na va ai tu ia ile o le li malo ia ua fa peona maliu Yeah, over Ireland. Ngai sila ia ile. Yeah, but I'm so confused by it. I think it might be too early to touch the topic in respect of the family. E o ngā ia si ainga. E o le winga o le winga o whaasoa. Kako kalkalangoa I fo ilea ele whapea la kako whaasoa ke le kulanga o le whaalawe ukupu I le malo. Au leo ngā fo ilea mo le whamanatu lu tātou tunu. Tūlanga o le mele o le lava sauni ma le tāpena pena I taimi e o I whawhitau li. Ia e mese lava whaatinonga o ngā luenga I tūlanga o le leanga o le tau. Wa le peo maa ua peisa whale tonu le. Ia le tau le aso sa whaatino ina ia le o nanga foi mga luenga li I malo le mano. Ia ai o se laputa inga ma se whamanatu wae o kākou Samoa. Pe ia kulanga ngai pe le manatu mamafa keli. Kira whaasoa kulawa pea a mea e whaapiko. Ia sau whaamtalanga ile mtanga luenga o leo matulanga afiai. Ka ilo iai pole a kulanga wao. Peo ngai whaasoa ngi ka o keli iai ia e leo. Manatu o se kaimeo iluma. Ia tātou silafia umai le atunu ia le leo te lenga o le whalaventu. Ai o se mea fo ilea e la paka I maki mai e pēr ka kua tautua ngale, tautua ngale sao ngale mu. Ia pole hala wale o nanga ma le tiute ma le ma whaiva o lo whapeo na ma e au na I tautua na ia wha mua lou sao ngale mu. Ia wai to tele ia o tangata ia o lo watu le whatutuanga. Ia male lato wa aifo ia te oi. Ia e mese lava fo ila ia si le ngata fo i le malo. Ia ai o tele fo te miuto na I mangisi fo o afia ia le lato seifua. O no whatinonga tute. Le ala ua ia ngai o ngai misia tātou tama o le kulanga fo I lea o le lumanga I o le ainga ma le whaamoe ngol le ainga le whaamoe umai ake ia tātou tama o longo inga ka ua ia mele o lo kāpenga penga ia ma mauki ngolo o sango ngā le mu ma sefe ia o le whaatinonga o onanga le ase Ia mole atu foi ia le ia whamai senga I le whatua le songa I le malo le na le o maliu le o tangonga le mai le atu mu ia rau si fo ia vai ia le vai ia le o fai pokalami ia ai o le mele o ngai vaenga longo puiali e pel malo tatu tunu ke longa ia manga ia fo ia atala pati ata puala vausia le mafuta mai
Reginald Keith Paul Warren. Malo say for man lua fionga watching from Sydney. Polonga leupena nasa. Fatalo fati le la fionga mal fatu fa now. Malo fo lau malo tau longa. Maro sei fua e tato mpanga masangi le sunga ya tapua la vausia. O ili singa fa mai. Polonga ia malo faftai. Ke lopo kase fiel vai ngole ke lo penga o lo o ke lo le a sunga ya tapua la le mafuta mai o kilangi pe afa pe sa o. Oh, that's late. Pe fa pe o kilangi le ia pe o Sydney. Okay. Ole si fa so fo ile ka fa so ai fo ngi vango le fifi. Okay, lo penga mau e ni sultatu tu ia fa la vele nga kupui pe uma o birthday. Le sa ye su ngali fo ile sa fa piona o yo Sydney le la fa sa o mai sunga ya tapuala ia o ngai ile pito le anga la vale o Australia le lo mafuta mai sunga ya tapuala ngai singi. La vera Ke lo po e ma le famtalanga le New Zealand wa ye masalo po nga fin ku po fa le fa la vele. O le lunga li I fa pe e mama isi la fanga. O me tuponga fa se kia ia tu lo le ngana ia le fa nau ia na koe fa se ke lo le la u. O le fa la venga kupu masalo po nga. O le asau ngai kau maua se vai nga tonu na o ile. Ia se vai nga o vai nga manga ia ma ia ka ku fa so ai ka ko. Kau ai mea topic already. It is a really serious issue le melena kalau fai kuso siunga li e mai uma la fanga o e a ko ia malo ia peleka ta ko sa mo ile a ko ma fo fa o malo su kamekia mangko foi la ole ka sa le ke a kipi me malo Australia le NDIS funding ale NDIS la le ka vai ia people with disability. It's mental issues, which is something even you for mental wa for you ka ko Samoa fa mai ko anga ka kalo if I yakuloa kalong ka fa la ko se ka ngaka lai go through ko inga mai mafau ia fa mai ia kala ma ko Samoa le lava ka kalo le lava fa tu le lava mafuta yes o ka ko ainga o ka ko le ku Kirisiano ka ko fa ka ke kalikongu le kakalo ma tali mai le tua pa ele ko ese ai issues ngai because they are real issues and I bet e ko akele kan ka Samoa le ma wai fo I ko nga issues ya so me nga le ko pisunga le wa kile le pressure ni ko nga ka so ifuanga wa kipile fanda le sila kama so they knocked at so many doors it turned down my yana and we get a lot of these families go through which is really sad. They have no other option. I don't know be kids young ngai kanaka masimalia why ayang fa pe loku ya ko no suswang mai loku but they have no other option. Wala isi sini ko le ia o fa le mga ofo ile si ola e safalis kanaka so they made a family decision to lo le la story which is really sad and it's really I hope ele oi fo ingi ai nga sa mo oi fo isi o mele lenga fa mai ka lenga ye kanga kai e pule le ola I sa mo awal pule le ola mele le ka kala le mo mai singa le
a pule leo la iskan kai Samoa yang ka kufa se hale fa pewa o pule leo la le tuama ia ai mafua mai lai me o you know the mental issues me awai o la so lo le awai pe ke wisi kai me a few years back palongo ya o pe ke e iro mga kuwenga e anga maua kanga kai ko nga mai ia o ngai e lo lava na futsa ile tua mau ke lo ko akele aka ku Samoa ya pangi but recently okay ba ai longa on social media ko akele yo kang Samoa that are now aware of mental issues and mental health ole winga la ofisi la le winga la ofisi la ofisi kakalangoa ya po me you know, we went through our own without going like into details. That we face these kind of issues when you know, it was just too hard to cope with the emotions. It's not real, like it's all in the head. Mental issues. You mentioned it. You said it yourself. That this does not exist. You know, I believe that you know, mental issue is a real issue. That elenga o palangi le mo wai ko ke fai kang Samoa le struggle at kaninge. Well, it's ai ke awia o ke loa o ila o fo isa valinga o ke afia fo I kai mie fo ile ke fa longo kua wa koia tu lengana ko ya afano pi wo kau palo that's anchor. That's not mental. Mental is a sickness. Mental issue is a sickness. Ile ko ye ka ai kai mi fo ingale mo fa fika uli fo ke fa puku ko ngolo ma fa mo fa puku ai o nga ele la va o sai ia por kulanga fo ngale wo kum po wa kumule ia lo ma ho fa ia o lo le vai ngale pir kulanga le ngo isu ngali ile ke lo le mele pe fa pe sa o ia le la ba ai o ngor ke lo ke milenga sa ili so angi ia le lungali ile ile malo ai le ma ke enga mai ele malo ofisa fo ia mo mai so angi mo fanga ia pio kulanga nga masalo wa no le olele la vol fa so excuse ia ma kupuleika ia ma o ele ma fo ia nga lue lole ma fo pa wale le kali ole fa fika ole fa muka ole soifua pio tulanga le sa fia isi ngadi ile ia ke lo foi marikele o kangaka fo ia wa fia tulanga le ole pule o la tu soifua ia ongo mele ole le lavole fo inga le ole le on sa o ia le upunga pe ole le lavolo on sa ia ma foi nga e faia ia kulanga ia wa o lo ile si kulanga pa walo ma fo fole o le fa o makia loa ia pe fa o se fa lave ia le nga ka moliska nga ia mo po o fo inga fa so ai ke va ia ko i lungo ka ko Fred le ma futa mai Utah sa o le lei ma futa le li mo wai le tali ai o le mental mental issues are real. Ma wai ma ko tali kui fa nga i fa fo ia la ma ia le alai mo wai I le fa so me le so nga ya fre e mo wai utale
Ia le kui le whaafo. Le whaafo ia le ia whaafitau. Ia ke loa whapenga a ia ongo le kukup o le ia kungu ua i la kofo i sa ili vai la au mamo wai kulang whapea e fo ia ia. Ai kakala ka kuku mai ala wai mental issue is a big issue it's a big thing. Ai ka kuku mai ala ya ka koa ya ka kusa malinga ei kai mi e ke judging ai le tangaka e base rungo le mela ke lako ke ri loa lo lako e la vea ai se tangaka pe ke say hello aku sisi e ke masangi ai e se afulinga nai bela ignore mai o pe se fuling o nga kai la ye kai mi ka ke o ai un fan fai kele ka ke e va velo ka ko reacting me ko kopo o nga ka ko le fi ka ngakala pa e mele o nga ai lo ka ko ngofo you know ia aware ka ko si o manga it's not always about us le loa ko ka ko le mela le avenga le fe vai mes kanaka you never know you might come across it kanaka like ya la ku le se ke lo waso ai la ko kala ngoa ko se kanaka who's had a totally different experience ma o e mai le po por ka hau foi ia o nga saula i o le kali kanaka nga o nga life stress it's going through something ele uloa ko oi o nga failo lo fai unga ma e kai ma fa vesi ai a unga ka ko va la ka ko respond I me ko ko pongo fanga fai kele ko mo foi o lo ainga because she never know pole ale avenga les kanga kala avea we should be mindful o isi kanga mala ko foi we ko fo kanga mala ko struggle sa e ar kala ko foi ke fenga menga de se so la kinga ko le fale I ka me ki ma lo ko lo it's just an analogy akala ko la ka fenga venga I also fear me la ka bole o na venga say good morning mai la say good morning mai fa se ko la ka mo e se pa fa la ke do le you know and I ke ia la ia ave ma me ile anga I fole ke ale wa fa lo fa ka I fa so kan pa pe e se an ko la fa finge ia e se fi ke ma ma fa ia but when I never pay we have to be very mindful. Ya wangi e face fight ungo se kanga kai base long ole reaction like ya la kuma falling ala ke vai ko ke mingai ko se lo loi oi po manga o mia kanga ia if they're going through something very deep e manga o mia la ka ko kala ngoa ka o fo ia kala ngoa fa so I se me ma fa lo ma fa you know really lisi kanga fasoa ia yo mangakua ia fasoa le tua era le talo ia ka fo lo karkara ngoi sisika ngaka e ke trusting e fasoa ia yo mangakua pe ai mese lava fo ila lo ko lo vai le ia se skanka e silinga e trusting mai lo o lava ko lo ia excuse me e kai mi fa ngange a ka sauma ngalwenga ka ke stress mai e o ka saulola e ka whaasoa ako ka whaafika au li leiti e ka release ako ka de-stress e mawhawhau ai whaasoa ka whai mai ia kara kamara ainga se ko umeanga I o ngā ruenga awale a mai I le whare ki ngā koe whamalo o mawhawhau ia but you know e ka kaunga au whaasoa ako ki ngā pe whaasoa ako ka mā ingi meo lo ma mawhai you know it comes down to our families ko kongo lava le li o ka ko ainga whaasoa mai whanga I mea ma mawhai mawhawhau o wangi don't take it lightly because you never know if boss cry for help I le kalangoa le whaasoa ko ia whakwana whainga mo oi wasi kei mio ke kalangoa whainga nge ke whaasoa ako you know o se customer sa ma whafsanga nge ia so you know ki ngai luka ulu a ka saula ka whaasoa ako ai ika mai fo ima oi ia pa ole mea o ke me whaasoa ako lesi ia po loto o lua ia mofo lei oi ia ma you know mili ilonga kau au ia fusi mai ia mai whai it's okay hun you know vai kakalo ma ia you're getting better at that
But it's a reminder mo ka ko malava a ni nga kai mo fonga fai kele o ko ngo fa fenga lenga ai mai se lava I tu tong lava lo e ainga fa penga fa e kalesia les kemi ke so ku loko I think o ile kele nga kele ile vesia le FSS ai ko e kalesia o nga ke la ko le aka mai les kanga ka ke ia la e fa pe ke ia le fa pe mai ko la le ai ke le lo la sa misa le ngali era vai nga na kai o mai ya o la e o mai ma venga ele ia ela ko e fa popo ia nga twista ia la ia ma ke la e o fa sumo ko mo ku la kanga ka so be very mindful of our surroundings. I think we're at the day and age now where mental health. We have to be open, and also be good listeners. Yeah, willing ke whaalongo. Po hai lawe whaasua mai on whawhikau lia oe. Awai ke amu, awai ke ignore ia whaasua mai lo uso, because you never know. Po oe lewa a apa mai lo uso. Ia po la wo, po lo ko olua foi. Mo se lawe ai, ma se whaamalosi, ma se whesosoani. Inga ia awange e o aku ngi kulanga na ia whapea wale hai lava whaiso la mi on mai kaile wale hai lava se soani okay ia o ele kulanga ia wa Get down, machi, get down. okay Peo lewa mo whaasoa tu tina I le tūlanga lea e sao leia ke loa o we le faale ai ke le sko mai me le o le fo io me io fa ficau ai a fa pe le ke si la mai ia ile le FF man tanto fa so ia pe ia fo se kai mi ke si la mai mol tanto ai man o mi se so son ia o te lo en faiona e message mai ia o te ole tina ole ainga o ke le fa pe fa e fa ia come get machi me le ai o tina ole ainga ka o ma fai o so son ya fa upo fa penga ma fai onga fi so son ya tu ia tina ia te oi ia pe ke fa so fo I po ai lava se kasi a fa pe I sa wo o se fa fi au ia po lau vai au lau a fa ngainga ia se kanga ka foi ngale mafai onga e ke moki ngoa e se fele ia oi ele mafai onga la kule nga ka ma fa so kulis ma ke le ko ilo fa fikau e mafai onga message mai ia onga fa so ka ku kala ngom fa so ia ma so nge fotina e longa ka mai ko mai e le sko mai ke la po ape ke le ia ia le em fai onga fi so ia ia mo o e pe fa pe ke olo e si lo mai mo manjato la ia pe fo sta mi te mai mo ia em fai onga so ia ko ia oi au ke awai te wina I lo loto se whawhitau po o se mawhatianga o lo e nofo maoi. A whapea fwoi ke mga o mi se kalo wa koi ngā whawhikau li whapea e mga o mi a lava le kakalo e mawhai o ngā e kalangoa I lo whaiwhiau whaso I lo whaiwhiau whaise kalo mo oe ia pe ke message mai fo tatu pokalami ia fai fo onga mako ma fai atu se talo mo e ia vai o ke lo po ia kanga kai ko ke nga ia I mo ka ko e fo ia ka ko fa fika ia le ia se si liaku onga ka ko mo ele mapsanga ia nga ole tu am fai so soangi mai o ka ko fa fika ia kai peila o si ulunga li ile ta mama tina ia masela fana to olua ia te lo wole ai ia se mea se isi vaenga mo mai sola to fiso soan ia pawa le mea nga mapu ia ole fa tia lo le soifo ma le ola am fenka o kui nga ia ka ia la mai ka comment ai fa so nge oi Fatalo fatu I le sunga ia ka lead pe sa ola o
lau whaaleonga ka leta kareta sui fo mnuia malo sui fo uso. Ia sunga ia Fred, leo waka leo mo fele ke mafu, fele mafu o yo Amerika. 2 a.m. I leone. Le mafuta mai ia le sunga ia Fred. Sunga ia Fred le whapea le ngā whaso mai sao ia le. Isa fa maungi ia le kulanga leo le mai o le mawhau. E a fia i tātou le whapea mai le sunga ia Fred sa mawai ia se o nā whine. Ia a le laua wa fo ia pera pe sa. E le whasoa le il kankare whe mai. E le malamala mai tangata i le i o iai. Mental issues wana oe e te sila fiena e awa e te mā e te share masis. Sa o le uso ia ka lead. Po sa o ia li lau wha leo ngāri o le sua whole uso. Sa o le ia ke loka ko e ili stangata fo ilea pe e matamuli e whaso na whawhitau. Ia ma se abenga fo yo lo fa peona fenga I ma listangat ia e pianga fa so aku awange ia se kaimi fo ilea wa afia I o ngi fa fika u yo so ifuanga ma e fa longo aku wa e le lava kia onsa awa nge e ma fa wa le baenga le o lo pulea o lo saifua e le o le fofo le na o le fafita auti e le o le fofo nga o le fafita auti a kongu e ke mapu mai kinga ia e mantua la ia o ke le o fai akua mea o ke fai akua le whamisinonga o stanga tai puli le ola ia sila fia le mai loa le tātou tunu ia o le ola ma le soifua ma le ola o le mena e puli e puli e le tua. Pe le maa waa tui whaasoa mai e le malo le tunu. E pe e le anganga lea o le maa e whaasoa whaafita uli e ieiva I kaimi ngā oe ia le mako ai ne kunanga whaapea kuse le la singa just a little bit o le lua kausanga luafe suma le ono. You know, it's a umi da kasi kemi from whainga o whaasoa and I think o kei mo whaile le la whaasoa e koe singa vaenga lawa pupu o le story le o le mako whaia sa valinga as a family, you know, us as a couple. O ngai o le oka ko o le issue lea ma I think it's good to raise awareness for ya because we went through the issue so kausanga loafe loa ma leongo le vanga makumu mai Australia a few years ka makumu mai Australia ai maliulo kinga ile loafe ile amakanga ya fe puali loafe suma leongo makolo I Samoa o mamaka maiki mako wokang lo kinga ia mako foi mai lo ngei ia ai maliu ai lo kama ile kausanga la vale kasi fa un kausanga so kasi kausanga I lost my parents mo la ko ele sila fia ele lo kolua we're very close because I grew up as a 7-day Adventist. We're so big in like you know le ainga le kongolo ainga so I'm very close to your makua so gave me there gele yo you know I started going through issues la mental issues mga el faso me to ngane le fai mai nga o e ke loa e ke maua I men ele yo fa kauli mentally but no in my fai fo yo ngai loa e oele kokongolo ainga vai venga nga ye winga ma science fa ilo ka ngakale mai e mfainga e pick up inga e lesi kai me ma ka ngakale pe lenga fa so me fenka fa so ngai ma ai e ka ya oele lo ko lua ya po oe kinga po ai la e ye sign e ke lo ai o la ye la struggle ka ngakolo ainga and then you reach out for help because it's le al faso they might never share
because they might never open up. But awhapea e awea ka kou I sign ma e loa. Yeah, then you can reach out ma e soswangi. That's what you did. You saw the struggle and you called for help without me knowing that you reach out for help. Ia, o tūlanga na, pe o le ngawhaasoa tutina, o ka ua mele o lo whaasoa ma lo sa iri sosoangi. Aua ke ngofo ma whawhikauli. Pe aua fo e tena na ina whawhitauli. O ka kousa mo e ile me fo ilea le mawhau wapea. Ai alu e shea kulo whawhikauli lisi. Ia, a kongo ke lea ko ilo whawhikauli pe alunga kanga kai la ka o kuilea, ka o kuilea, ka o kuilea. Ai ole meta ua e ke wawa ai kanga kai e te trusting. Kanga ka laike I loa I ai leanga waa. E lava le mafukanga maleli. Kanga ka fuenga le whaleanganga. E mawhaionga e whaasoa iei. E fo ia ke roa nge ia kungu palangi e vai ngofo ia ka o councillors e mwhaionga mwhaionga e sa ili ai. Pa e mo mua ia ke awa ia mo mua lau te talo. E ki sa ili ai le atua. Ia a kongo e fisos e whaasoa mai le kua ia o e mawhailoa mai. Nisi awala e mawhaionga e sa ili ai. Ia kai peila o lisi vaenga mwhaionga e pasoa I lau waiwhi au, mo lisinga me kanga mawhaionga ma sa ili ai. Sa ili le mako waiwhi au, ia mako kakalangoa, mwhakalangoa, ke le fo ifso songi nga maua mai waiwhi au, ia marong whantua, me se fo laka. Ia ma le vaenga la ia le ngaka hoi fo, le nga maua mai fo ilisi. Services of Malo, mo ilato ni Australia, kad kong fo ie available ia service fape kong New Zealand. I'm not sure ia Amerika, pa ka ko ia New Zealand Australia e sele le o le healthcare system I kong ia kong afapea like langonga inga ia ni langonga afapea sometimes e ke le o loa lawa e maua I mainge afapon fau but sometimes o isi a unga o lo fefele ke alo me kangaka. You don't want to be around people. You're tired e nga lo moi fasolo a koe vai lo kinga ki mi uma ngat pawan mele ya we lock yourself in the room and stay away from people be we fefe vengange to be surrounded by other people so ke afapea ye yang ilangonga confuse lo mafofau even though you feel that something's wrong with you. Go to your doctor. If you don't know where to start, amaka mai lo fo mai. Alu lo fo mai le lo family GP. Kalangoa ye your emotions, ma kalangoa ye your whanonga ma langonga ye kusapeke le o mai le kingo ai langonga ngalo ma fo. You can start from your doctor because ai pukalamenga ma lo nge Australia e ma faiunga la ko le plan mo o e refer ai o e ke aleva ai le counselor for free. Get therapy. It's part of your plan for your mental health. So this is how serious it is. It is real. There's free help out there. Referral. I think that's the best way for you and these are professional and they know the right question. They ask the right questions to get your emotions out of you. You walk away, it's like that's part of the service. It's free. So reach out to your doctor and get this help. If anyone out there is going through these kind of emotions, Ava pefo ele te mai mo mai te le o afiai. Ai o ye si like si le fio le afiai.
whainga so soangi reach out whasoa iai ma so soangi e ngā tangata inga ia awange nge ia afia ma voice le whawhita uli la e lo afia ma ngā tangata. Koe whakalofa e tune i tātou ole o lo mai mo mai ne vanga le o le tātou whasoa nei vanga le fiafi. Le usu tasi minute te ele se fulma le tasi i le afiafi i le po i nei Brisbane. Whatalofa atu i le sunga i ata puala vausia polonga leu pena o nasa ma alofa aftai ia o le o sunga i polonga tasi whatolu mantou i nei Aotearoa ia ke loa leua o Desmond and Sheena Nico ia ma Christian ano tasena mafuta mai na i California whaftai lava Carlita Carreta malo o lava uso whaftai le mafuta mai tātou whasoa ni vanga le fiafi. Is that le whasoa, brother? Is it Khaled? Elenga ongi, yes, elenga on kangaka, elenga on kalabou e mawai. O ko akele fo, yeah, I think o le makoe ko akele o kangaka e maise lava le age le iei fai ka, le age le wai ka ko makua whiololo. O Shelley TL malo whaftai, tua nei matia KM te vanga na elo mafuta mai i Leone, Amerika Samoa, soli. Laua ka te alelua. Te alelua i nai i tutuila. Ia, sunga ia Fred, ia ngai mafuta mai ngai Utah. Pepa orengo. Ia laku ai ngai Utah ali i Fred. Sunga ia tea Charles e tuinga sanga. Mana ia pokalami whaftai au so Charles. Ia, sione fonga waa, malo whaftai mafuta mai tātou whasol ne vanga le fiafi. Ia, Leinga Sula, sui fōmanuia, malo whaftai. Ia, le mafuta mai tātou whasol ne vanga le fiafi. Wa, o ngai vaenga pe o ngā whasoa kuma whaiwhai whasoa tu ia tūlanga ia pe ona tupu nei Australia ke loa ia wai ei whai nisi vaenga la langi o koe ngai kala whangongo si ngā li ia msi la whanau lea pe o ngā whasiutia ia nei tamaiti whai lele atotoa ia lo mawhauwhau ia excuse whapea o ngā pulea i ola ia leu ngā li ia o se whalavelave ke loa ka ilo iei poua iei ni penga mawai ia kākou Pasifika ia au ke loa i whalalua whapengo whalongo like about 10 years ago 10-15 years ago like o King Ifsila le ngā kupoi fwoi whalalua whapea i Amerika ia le ala walua mai ngai kukuila i ngai Brisbane Australia. Lo ma fo voi kuila le wanga ia. Nga futa mai te tuila. O mai inga i Australia. Ia o se tūlanga e ao ona ai ei ia lo tātou tunu. Ia awange i afia awange i o akuma mai initial tātou tunu e afia i tūlanga i pe ona iei whaalulawe pe on tūlai mai. Ka whasoa ngai. Ia, o le isi si mea kau whasoa ngai. Ne e whai kau le news. O le laku news, sorry, o le whasoa aku news an mako aku ngu i ngai Australia. E mai le news ka mai ki kisful whakau sanga le ngā au mai i le whakau. 5 kilomika. Yeah, wow. Man, alenga fai mai le story. O kere i whai kaua. O kere maka fo le news. O le mele, o le ale e mwhaina e whasoa le... So, ngā o there were battle board. Le, me whai le kisa,
le mo sa mo le lo ke lo ma ka ko wa so fa finga la fa nga o ma la ko por la pero lungo le vai venga nge ba but they were swept away nga o wa le mfai lo nga so wa mama o ale le ave nga ave ile e ava ia ko lo a makanga nga po e man ko la o ka me ke la i ke su fa ka sanga makua sfululua de fa sol melele anda 10 a ka me ke ko kolo malikinga ia wa ai ko ele ia se ko fo e me fiwe e ka mafai battle mai nga iluma nga show ai la wa fa nge wa mama wale o so fa o pe lo to save their malosia so they made a decision ole a fai lo le mafle fa una ka me kile su fa ka sanga ole au mai su ele so swangi au mai for help man Iuka, au Iuka. E ma kola e pe i remote le awana le area le nga o ai le hei ma se lo aku le mele. So it must be really hard nga au ma ka me ki fai kula au. E fa me nga au ma a ma ka mela nga au ma sa nga pero mela nga poa de sa nga kai. Sa nga Iuka. I want to notice nga asa ko fo ila ko ma life jacket which helps ile mela fa o pe ai kai. I saw look me kiki because the story for me a failed swimming class kama kiki he failed the swimming school. He was not a good swimmer me amon me ole loko kama kiki ngonga iloa o ia le sa le va kusa swang se felo ki ngamo nga siplen se ko lo le sami au fai kula. And then he caught on the shore, Eliase. Mai longa whaingo ka whaianga. Au me whai ko la, ka mai lunga le maku ko. Eliase ka ngaka, kolu I kula ngaka mo e. Kolu kilomika, ngaka mo e for help right now. Le alu I crutches, because e mako e, and then help, because kakarangona, that was brave. Lua mea oke admiring oke. Lua mea ka ua lava o le story lea. Ano ni aso mafa fa wa le story. Even makalangofa ia ma o colleagues sa I ona wenga. O ka se fai o le ko le loko le ka mai kiki le nga sa wai. It's only 14. A fai o se kanga ka le se a au. Alinga au mai ko nga e fo au ko ka mo e fa se so nga o le help o wa I o la via e me fa finge me lang fa nga and it was e loka ko lo male ia samingi Australia there's sharks e o mai sharks attack ka just right after the net le e pui mai ele me ka ele ka nga man that whole time nga fa o pe le finge me lang fa nga au mai ka mai kiki le ma se es kake o le si va nga ka waya o le decision ale kinga ile kai mi o makwa ile ai se fa mo e lua option le nga as a mother o mai ya o kinga o le fa o pe o ka maiki e sa wi e ba kule so ange wa o ia ka makua e la iki mang fa ngau or let her son, her baby, he's only 14, let her 14-year-old son go. That must be really hard. E kokongo le uncertainty le kai mile yai. To say to your son, e alu, ala ke le iloa, o ai ngai iloa aku le kai minga whamahawai e la alu ka mai kikia. Well, who knows? E le iloa aku o le sami a kol mea le lao ai, pe maka. First of all, ele o se ka mai kike le sanga au. Pe hawhianga sa wheo le. Se nga ele mga ko ki nga a kongo e malemo ka mai kike le alonga le nga wa ai aku awa mai wa ai aku ali foi lalo le la. Wa yunga maho whamwhainga nge po malemo si ang kama pa man. That's willpower. Ya male alofo le atua sa so hangi ya le atua la bea ele nga. Such a brave. I was reading all the comments. Man, a lot of the people praising him for man, it's a very good outcome. It could have been attack of Hapia. Le masi attack is a shark.
Quite pui ya leo langa, such a brave boy. I'm so. Ke lo pe I se ka mai ki Samoa am whainga ia o ke lo fal mama o langa a wai moa wai ia o kama kongo ke le lo loko ke a mai ai mo se lua kilomika ia o lisi mea fa pe mo kwa I ma ko ingalu le I fa pe fo ile nga malu le sami ke mi le kwa ngalu ma so le ai ma ka makiki ia okay loa ka ilo I pengi Yeah, they are Christians. I saw the kid's testimony, and he said he prayed to God. Only God works in mysterious way, and that's how it is. That we know that yes, he was so brave. He swam all the way, but you know the fact that it's just, oh my gosh, it's just so. It's a miracle, but again, when you have ole si foi nga me ko ke lo ai le melo ole malosi male pao ole male mana ole melo kakalo ole kakalo malo fa ko ile ko po alava me finka me ke bilo ile o yelo malos ai mafai ele tua ma fai ele tua ma fiso soangi ma fai ele kua o nga fa ko ilalo fai ele kua ma fai ele va venga fai nga fa sauinga mai ia oe malo ai ko le fa so mai tu no fo sa ale o pale le interview ka mai ki fai mai ke le ka mi le nga awa nga ke le loa le nga a and then kakalo ka mai ki it's like God was le fa so mai ia tu no fo mai fa no le interview for mai kala ka mai ki e le o ia a le tuanga la le mai sa tu lo ai fa tai a fa tu no fo sa puala ta tu lo ai le nga le le tu sa tu tanga ta tele no ta tu fa ngalo le tu ai o lo fa mai pia o ia sa tu o ina mai le fa la le se me fa sai le tu amen sa o le ele se me fa sai le tu even I lo kai mi makua Mary, can you get me a cup of water please? Even I kai mi makua mangaku wangaka lo malusi you know I'm still here till now ole ngol ma kamalea ma pepele valka sanga lo ngo Epenisa mai kuso Samuelu ole winga le ngo Epenisa till now I am still holding your hand o mai lava kai mi okay o pelo lima Epenisa nga fofua mai ia lo mai le ma pepele. It was unexpected wa valu ka sanga ma pepe. We thought ma paunga ma fanga and then kangu lo ka mai a te sima ai makanga mai le makanga ka sanga so ai wa makanga. So she came, we call her ole ma healing baby because sa kongo wa ia le ma pepe ia le ma kama kengelea ile kaimi that we needed God, we needed, you know, something. I struggle really bad in wa maliwo makua ile kausanga kasi same year, 10 months apart. Mentally, I was not there, and then God sent us Ebenezer, and I can tell the story. Ile mako. Ako local kayao morning watching kayao le so when ka stories fan mako morning watching kayao le ole mau ole asole le nga au mai ia le lo ai pole ale pepe whether we o se kenge po skama ale mako loko ai ole mau le nga mako ole mako Bible verse le kayao le makalanguai so the word onanga mo mailing on ma pepe Ebenezer, and he said o kenya ka kama because this o ngole Ebenezer o maulia
ka whamamangaku mai ia ka ua. O a whaafika uli o le ale loko o le whainga kā, ngai whia ngai ma o lua, o ngō mawhakianga o kai mingei. I'm still here. I'm still here. I'm still holding your hand. Ever since Loa Walu Kausanga o Ebenezer, e o Merkemi, she's a constant reminder. Po wa ke me fisoa inga i le savalinga, i si o maa wa ainga, wa ke me whaafika uli. Ebenezer remind us that we can get through anything because God is always holding our hand. Yeah, pero ainga ma. Ole winganga ole ngo Ebenezer. Ua fisosoani mai ia le ali. Tātou o mai le so. Ole winganga ole upu Ebenezer. Ua fisosoani mai le ali. Ia. Mukako whaasoa I vaenga ia o ngā kulanga whaipe o ngā asiai ia le tātou lalangi le whai vai tau. Pe o ngā wawa aia koe fo isi si uso por malo le sa ia ua a mia fo el malanga liu maleoti ia o no tiute fo I mga luenga pe o na afia ai ia ai me se fo I o tulanga o le whaala vele sa kula I meile sa kau whasoa koe ia I siulanga li I msi la whana ia male ngā luenga le sa whai ele tali tala vou lea sufata usanga lea whasawina mai ia si o lato a inga. Ia, wa kaku whasoa, kaku kalkalango. Ia, whai fo I o ngā sosoangi I lau whainga malanga, mar kaku whainga malanga. Ia wā lea ko akau amakamaka ia kaku sablinga o ngi kau sanga luafe luasfuru maleom. Me inisio tātou atunu lea whatoa mau mai tātou lai whatua ia whalole le se me whangatai le tua pe a tātou whatutua ma tātou ia te ia sa o leila whatua malo whaftai te o whatua le Esa lole wa le vai koi mafuta mai le vanga le fiafi ia Agnes sa mona ngalo mulitalo wa umal mamoi le ai le kai an mamoi ia malo whaftai ia le mafuta mai tātou whasol ne vanga le fiafi ia kei loa ea ka ko malo loa Maia, wale mawai poa le whai kiwa we use mori. na ingi si vaenga o ki whaso koe ia ke loa po le so te au whai kusiska kolai ia wale wale fiafi ia e mo le tātou tunu uompa anga lo whapeona mai mo mai le vanga le excuse ne vanga le fiafi whaftai te le lava le mafuta mai tātou whasoa ma tātou pokalame. Ia ai mo so se tasi lava mwhai ona tau ane lau sila malau mai mo le tātou whasoa ne vanga le fiafi. Whai lava olo o iaini whawhita uli ia ma se tūlanga whai olo e mna umia se fisosoani. Ia fia oi tūlanga o le iaini vaenga whai le olo e mna umia te whatala noa. Fisosoani atu se tasi mo oi. Ia e mwhai ona message mai le tātou messenger ia tam whai lea e batu fisosoani mo oi. Ia pete whaasoa fo isi e mawhai ona e whaatutoina e mau atu ai ia se fisosoani mo oi. Pea ona whaasoa atu ia lo tātou tunu awai te tau fia se whawhita uli po o se meti ngai lo mawhau po lo loto. Ia e ono whaatu po mai ate oi. Ia ma a fia I lo oi le mai leo le mawhau. Pio lene to mo whai e whaasoa atu li tātou tunu. Ai leo mafuta mai ia ma lo whaasoa whaafutai lava lau sunga whaltua tina. Ia ma sunga ia ma lo. Tau ave nai mafuta mai oi leo I ngai le aio ki wiso Christchurch malo whaafutai lava. Ia, le mafuta mai tātou pokalame ne vanga le fiafi so se tafo le ke lo peo lo whapeona mafuta mai ia tātou oma paanga ne vanga le fiafi. Ia, po o
se taimi fo e mawhai ona e mai mo mai tātou lai, ia. Moli atu la nganga whamalo ma le whaafitai. I le talia ina o se whaasoa, ia e mi se fo i o se tautua, ia a le tātou pokalame ne vanga le fiafi, malo le whatua ia Elsie, ia e ne vanga le fiafi, malo whaafitai lava le mafuta mai, ia i le tātou whaasoa nei po, ia ai toi moli atu whaafitai te le lava e tātou woma pa anga lo tātou tunuu, ia ele so se taimi a te like ai pe te comment pe share tanto pokalame po ala vani vai ngolo mfai ona fasoi natu ia o la fiso soani foi le ngai ele ngata o e fiso soani mo ia o mfai fo na o atu ia se fasoa ia iso sisi la volo mafai ona e mafai ona ngai se fasoa mantua o mea tu watu o se whaasoa ma se fisosoani. Vaenga whi o lo tomo whai tātou pokala me whaasoa te lungo le tātou i tūlau. O mea e ao ngā mō au, ia e ao ngā mō Debra, e ao ngā mō so se tasi lava ia ngi ke o whapea ia tātou ompaanga o whakaua kui sisi ia le ia ni whaasoa o lo tu inatu leai. Ia o mea lava o te loa e tupu lo tātou o langa ma le tātou lalolangi leo lo tātou iei. Ia e au ngā le whaasoa matu i nāti lungo le tātou i tūlau, au ngā mō oe le lei, a le ai whapasi. Ai a whapela e au ngā mō oe, e mwhai ana e kango e share, ia e mwhai e ona o atu le whi au, lo o ta mwhai e moli atu. Ia se isi fo iuso e mwhai ona o ngā, ia mō ia, mantua o omi lau like, ia pe nganga o omi alau like, ia pe o omi fo isau lau, po lea lava ia le tulanga fo ilea, ia pe ke le fia fo, ia wala ke o omi kama fo ngale pe le fia. E comments mai. Ia e comments o whapea. Me ke fia. O koe whai a minga. O le tele i o le au vaenga ia pe fo ile le, o ke loa pe le ngai ko ke lu ia mea, ia e vai whamoro mori. O ka i kaua lewa wa kau ka me whai pele, wa ka le lawa whai ngā ka alonga o le fusu, o le kaimingi, ia wa ka le koe sori ka poleng, ia wa ka mu whai e ku ese whakau mamau ako le ka halengi fo inga ave ia o ia kungu mamau ma waipingi au lor ka kungu, ia wa ka le koe alo ese mai ma ngā ka halengi, pa wa ka halengi le o ka mu whai ia o le mwhai o sosoangi e tu tātou tunu, ia ma se vaenga e whai ona whaaso atu. Ia e ao ngā mō lau sawalinga i le aso ma le aso. Malo. A pia ia le isa i ke rei fusu ia so ia le koroa ku kāla i se whai a kuala ka, Ia se whai. E inviting a mai, okay, so lola. Okay, whapeo i le la o ma. Nei, just quickly. E iei se la so o follow us on the page. Lenga le so kai mai fi loa langa le sa ile o story le sa post. E winga le fala au o not fala au le sa medication. Le supplements le e a foi. E a nga mo pona e violetino, o nga e ki nga ki nga le va le supplement le mo o le ki nga lo. Sa mo ke paula le pauala le o fala au le ko ka ko mo ia. Kamale o ngai ponga ai. Ke lolo u lima nga o lo ka pulima le. Masani anki nga langa o le nga luenga e fai si mafa fo ko malo. Ai kalu la o wingu fala au le. Ke lolo kai mingi. O ke fa ko ia le lion e mo ki ngoi pe lion. Wale ko e le ke ka o mai a lo apa. So, mo la cola le mana o mia le kana arota pua mo le afainga mo pona I veletino. I'm so sorry le kuai ko le reply la ngai ke lenga kuai le sia ke o message le lilea pa em fainga e message mai ya directly ila o page de ta se pe afa pe ke mo o mia wa afa pe le ke ngi Australia po New Zealand em fainga la ko ngai lunga le o le samo fina o le link o le shop
e ke o kai la mai o la fa la au ban fainga so sanga ko fa makala kia e tolu sfulu i vatala ia le kau le Amerika le kau le fang fa la au e mai e capture se la lu sfulu kongu ia you know very affordable compare ai maua i o e ki ngā o ponga i o ruki mo ma so mo ila ko la lenga fi manga o mai kama lea ia so tai mai fa mo mole mele mai ia au ngai kuainga Ka lau page, lau Facebook. Deb ta se i on failenga ia on failenga susuanga ko ia peke kili kisa o lungo le link le lungo le bio le page le sa mo finau yang hai le shop i am fainga e alwe ki loi kele yo mako supplements nga i nga they're all organic you know they're high quality organic vegan friendly keto friendly so ele ongi more good food am fainga mo wai o ele le you know map sanga mai fo ikele o ia mo la ko fo ile singa fsili me fala aule ya nga mo le suka you know ngu kanka yeah we're not saying we're secure but we have these health supplements if so lo if so ka imela o langa e kwaile circular message le ali ile wai lo ia fa taila but that's it yeah so ya e Winnie Tau shepherd sawa manaia lua lewa afa le lua i Samoa el tau mafuta mai ngai no fo ali ta pena fo ngā luenga mai watu fa so sui fo mai porkiki te pro la poto mai tato hey brother I want to ula oi o ama ya no fa ka li ya ngā fo la ngā mosilo makua la ia ke loia ngā ya ai maru fa taila vai le tato wompa nga ia le mafuta mai le vanga le fiafi ia mali tato fa soa tato toe feiloa I fo I se le utaiao ia po se taimero le weekend fala o hai safata se fala o ma fa fala aula ngai papikon me o kai manu nei vai aso ia fa taila vale uso ia Fred uso le ale ngor fona au Fred em faiona message mai meli mai le page tip ta se pa fa moli pe ma ko ko lunga le story ia le akal fala au ia wan kanga o ka kanga kai lang ai manga o fai ma o le o ka ia o nga so ka emela ia mfanga PID mai le pe mala address e fai le o ka nga sensa o paila ia mo ka ko ngai Brisbane fanga o ka mai ngi lo fale ia lo o ka ia o nga fai ngai pe pe ki manga o le fala au le mo le it's not a fallout, it's a supplement, health supplement, organic, more se formalo loina, more bonaibi. Yeah, I'm more le nei fiafi, yeah, to moli te le tu fa time mal fa malo. Yeah, ilo tanto to ul ma fa mai ne vanga le fiafi to mo se si fa poponga le tanto po kalame mal tanto to le sa mo fina ale taiao o le weekend. Yeah. Pe a le mo fo I si taimi o le nei vai aso. A tono se vai aso vai fo. Ia o tatu to e mo si a tatu live. Fai si pisi ele nga kofe o mga luenga ia o mea fo yo le kalesia. Ia ai o mako yo pisi fo ia le molinga ia o le fingere la kohabe. Ia mai lo fale mai mako fale o le siti pe ku la male afai alu ai driver ku I ku la male afai moli ai e le alu ai o moli ko ku la male afai sa o I mako fale ia la kanga luenga makua nga le fai so ava pe alu le officer ia fio lolo ala pe afinga luenga ku fale o ka fia a moli la le officer ia makua ia makulanga nga Nele
o part umanga kaukonga. Okay. Me le alofa wai o nei Brisbane ka ilima su senele pase se pasi ya musu so ko ro ke ale. Io quiero muso è un cae le poi passi. Musu ki nga o vai a kole na o le pasi ya na ia na lo ke mori e o mangi nga o ke la pe pa fa le wasa fa e me kama no ka va. Ja. De la la cae. Awai ke awa kai fai lau me se me kamalo e alofa fa ma un kaponga ala wali ia comments mai an kele au kala Kanga le ka tapuana ia kanga le ka fu ia do binga la a to kongi mai la ro ngo wingo wai la kului pe a ere ai kala fongi me un pisinisi sole ia ai fa te tele lava man via malo longo fe ngai mali tatu tu no ia nei. Maybe one day we do keep away ave iseka. Okay. Se kaini pe a Ai se ska live como fa se live se kaini ko ai tune in mai. Kali. So alo safari makai ali e. It's colored. Tato filo ile sai tato tato fono pe a pule lo fale dia udia. Kako filo ai ngale. Ngal kako kakangoa fa soa ia le skai mi kako filo ai. Ya la ko foi disi po le de ka foi kako fongo ia ko ai me bo. Wai ko malanga ia pe ia sa olo ai pe va pe sa olo ai de sa u. Au ai ku ya oi. Me po sa o fongo le li le ngal fai ama ma fai mai fai fongo al fasta. Ia mo ai ya oi se fongo po lua masing kaluai. Pe ango ai ia wo ko vai me bo ele ai. Alo fa pepelo. Me fai mai kale de ke alo fa pepelo. Awal faki kauko. Awal faki sa ole. Ia ai man mia lava malo longo nei fiafi ia in nei Brisbane para pe lete mai mo mai Brisbane ia singi io America ke ro America le na wa mata foi no so i fe mga luenga ia ma lo tato tu no isa bonga wo pe le so ya e wini ma fu ko menga va pe ngala u su nga luenga so le su po o mo fa di ina wa mo paolo ai ali prata mo ia ngai do mau ke le ale ya o ka na kala ka men venga we mo mai ia ai malo fa aftai tele lava mai man wia malo longa le fiafi me se fo tu te fai vo fe ngai manisi o le tato tunu ia isa moa ia me se foi America leo mai ni so le tato tato wo ma paanga ia pe le uso ia Christian la ia nga fas fa mai ngala la wa uso fo i fia mga wen ia ma wa ia le ma atu lo ai fais na malo longa ia ala poi lo ta moli ia ia le posi o i la ngarwen me ando posta ia mantua ia to ki mai lo la au fa longo ia malau telefoni ia pe alu atu tatu lai ia mai te nei mata le ta pola ta se Debra afele ta se mai le tatu pokalame nei o le sa mofi na manuia tele lava malo longo le nei fiafi to fa se fo. Good night. God bless.